Kalsadang Bayo, dire-diretso ing serbisyo ng Kagawad Arnel Bida Rodriguez. Kabarangay misan metong tamo, Konsyal Bida balik pa si Bayo. Konsyal Arnel Rodriguez iboto, subok tani kita ng serbisyo. Konsyal Arnel Rodriguez suportan, reelekya ampong tangkilikan. Konsyal Bida ing kailangan, Konsyal Bida iboto, balik yang pasibayo. Isundo na itang serbisyo, king Kalsadang Bayo. Konsyal Arnel yang iboto, Bida king serbisyo. Kagawad Arnel Bida Rodriguez, ating katamong Kapitan Maximo Max Bungke. Konsyal Bida subok manungkulan, kayan tabi taya kapilan man. Arnel Rodriguez kasanggat sandigan, daretang matwat kayanakan. Konsyal Arnel pasibayong iboto, reelek at balik yang pasibayo. Arnel Bida king serbisyo. Konsyal Bida iboto, balik yang pasibayo. Isundo na itang serbisyo, king Kalsadang Bayo. Konsyal Arnel yang iboto, Bida king serbisyo. Bida king serbisyo, Kagawad Arnel Bida Rodriguez, ating katamong Kapitan Maximo Max Bungke ngenino. Anya potang miras na halalan, misan metong dapat bidatangan. Konsyal Arnel Rodriguez kailangan, misan metong tanaking halalan. Konsyal Arnel kay katamong iboto, kasanggate kitang panasenso. Veterano king serbisyo. Konsyal Bida iboto, balik yang pasibayo. Isundo na itang serbisyo, king Kalsadang Bayo. Konsyal Arnel yang iboto, Bida king serbisyo. Dire-diretsong serbisyo kay di Kalsadang Bayo, king Bida king serbisyo. Konsyal Arnel Bida Rodriguez.